Nok Elis, Mama Pipit calon majikan. Nok Putri calon majikan tanggal 22. Sing duwe anu Pertamina muntur. Ayang Anita kesuwun. Mama Putri Prastiwi karo Mama Tino Ergini Kedi. Kanggo sing duwe sop linglung Bunda Sri Avista. Atur kesuwun. Disenggol kanggo bos cangkrik, bos Taiwan. Bos Taiwan majikan nom Mimi Enejar. Kanggo Mama Tino Ergin, Mama Putri Prastiwi. Nok Aibah kadi sing Majikan nom Bos Taiwan. Durung percaya kula ning janjine sebab durung anak bektine. kurang apa semene sayangnya. Kanggo sama majikan. Kanggo majikan kan aja. Kanggo majikan. Majikan nom Ngomong baik Majikan nom. Majikan nom Majikan nom sing dia dunia majikan nom sing pengen bos Hongkong emang duduk emak bos Hongkong emang sing jaluki. Hongkong manis Majikan nom majikan nom bos majikan Taiwan, bos Taiwan. sing di Majikan nom majikan nom bos Taiwan. Majikan nom majikan nom Tete kanggo sapa tete? Kanggo sapa? kanggo Yayua Inok Nopi Mimi Was Bapak Kartam. Kanggo sapa? keluarga besar Majikan nom sing ananing Taiwan. keluarga besar bos Hongkong Bos Taiwan, majikan bos Taiwan. bos Majikan nom majikan nom majikan nom majikan nom majikan bos nom Hongkong bos Taiwan. kanggo Mama Hafiz kagak sekarang kan Majikan nom Mama Putri Prastiwi. Putri Avista Nok bos Erika, Nok Cuci. Majikan nom majikan nom Nok Sunatika. Majikan nom majikan nom kanggo Nok Putri calon majikan majikan nom majikan nom Bos Hongkong majikan. apa Majikan bos sampeyan bener tresna apa cekong ayu sun pasrah Mama Pipit bos Hongkong. jiwa lan raga. Ayang Anita majikan nom Bunda majikan dari nom Fortuna majikan nom kanggo Nok Putri calon majikan Majikan sing duwe nom. mentur majikan nom bos majikan Hongkong nom majikan nom bos Hongkong majikan nom bos Taiwan, bos Taiwan. majikan nom Majikan nom kakak majikan nom Melikat Mila. orang kakak Majikan nom. Majikan bos nom. Hongkong majikan nom bos Taiwan, bos Taiwan. Sumpah Majikan nom majikan nom ibu bareng bareng janji Kanggo kansio. di sakseni. Majikan nom ning Gusti. Majikan nom dan Maha Suci. Majikan nom siapa sing sulaya. Majikan nom awas kudu nerima ning majikan nom kan kuasa. Majikan nom majikan nom Cuci Nok Erika. masih durung percaya kula ning janjine bos Taiwan. Majikan sebab durung majikan nom bos Taiwan. Anak Bos Hongkong, bos Hongkong, bos Hongkong, bos Hongkong. Majikan Dari nom. apa bos Majikan Hongkong nom sing di bos Taiwan. bos Bos Hongkong, bos Hongkong. Taiwan
majikan nom bulan majikan nom lintang singakseni bos Hongkong bos Hongkong keluarga besar majikan nom bos Hongkong bos Taiwan bos Hongkong Kang Gonok Lilis calon majikan Ayang Anita bos Hongkong Bunda Sri Avista bos Hongkong bos Santri Nok Putri bos Hongkong Kanggo Mamang Putri Presti bos Hongkong majikan Yayu bos Wadi Hongkong matur sembah Mami Kai Papi Fer Mini Wasti Nok Kiki bos Cece 2 Kang Gonok Erika Nok Ayah Cuci Suci matur suwun Mama Suci Kanggo Mama Suci sing ge Cikarang Nok Putri calon majikan tanggal 22 majikan nom Papa Tania Papa majikan Tania nom matur suwun Majikan Papa nom. Tania majikan nom bos Hongkong Ayo Laros Henti apa majikan nom benar cinta Nok majikan Betty nom Mama Lala sun pasrah bos Hongkong Priwe jiwa lan raga bos Hongkong Bos Hongkong terus Nok majikan majikan nom nom majikan nom Bos Hongkong kanggo Ayang Adita Bos Hongkong Bos kanggo Nok Pipi majikan nom Bos Hongkong Elis Bos Mama Hongkong Pipi majikan nom Bos Hongkong majikan bos nom Bos Hongkong Hongkong kakak bos Hongkong bohongan Bos Hongkong majikan nom yen bohong pengantin sumpahe edan etim nekap lo ayu bareng bareng janji mau dadi saksen pengantin ning Gusti Kang Maha Suci sapa sing sulaya awas kudu nerima ning cobaan Kanggo pengantin kanggo wasa kanggo pengantin masih durung percaya pengantin kula ning janjine sebab durung pengantin alhamdulillah bukti suwun pengantin kurang apa pengantin semene sayangi jaluk apa pengantin ngomong